Fotoarhiva je najveća zbirka u Vojnom muzeju i sadrži muzejske predmete, negative na staklu, filmove, albume, fotografije i panoramske negative kao nezaobilazan i dragoceni fond fotografske baštine kod Srba. Zbirka sadrži oko 90.000 muzejskih predmeta iz vremena obe srpske dinastije, oba balkanska, Prvog i Drugog svetskog rata, autorske fotografije srpsko-turskih ratova, međuratnog perioda i posleratnog perioda. Inače, fotografije, odnosno muzejski predmeti u našoj zbirci su nezaobilazan propagandni i ilustrativni fond i temelj su svih izložbenih aktivnosti našeg muzeja. Kada je 1839. godine Francuska akademija nauka priznala autorsko pravo za pronalazak fotografije Louis Daguerreu, započelo je novo razdoblje stvaranja i beleženja realnih činjenica iz svakodnevnog života novim nezavisnim postupkom koji je svojim tehničkim principima i estetikom izborio vlastito mesto u istoriji umetnosti u novome veku. U Srbiji se pojavljuje ubrzo posle pronalaska, odnosno rešavanja tehnoloških postupaka i svođenja fotografije na vizit kartu, znači ova kartomanska talas se pojavio i u Srbiji, isto tako otvaranjem fotografskih ateljeja, niču brojni ateljeji po Srbiji. U početku su to bili stranci koji su dolazili u Srbiju, Florian Gantenbein, Musili Mirić, Ana Feldman i tako dalje, a kasnije već, odnosno ubrzo, se javljaju ateljeji Pante Hristića, Anastasa Jovanovića, Anastasa Stojanovića, pionir srpske fotografije Anastas Jovanović radi. Znači, praktično u stvari se pojava fotografije može vezati za povratak dinastije Obrenovića u Srbiju. Fotografije vizit karte su bile označene na aversu, znači samo imenom i prezimenom, nazivom firme fotografskog ateljeja, a pozadi su ili bili komplikovaniji, u početku jednostavniji, aranžmani Anđelčića, floralnih motiva i obično bogato ukrašen naziv, ovde vidimo Anastasa Stojanovića, grb Kneževine Srbije. Portretisani su i isto tako sa svojim članovima porodice, znači isto tako u formi vizit karte, s obzirom da je to bilo i lagodno i moguće podeliti svojim prijateljima i familiji. 60. godina se format vizit karte menja. U Engleskoj pronalaze format takozvanog kabinet portreta, to je već 11x7 veličina. Znači, moglo je tehnički omogućeno da se istražuje figura, odnosno lice portretisanog. Ovde imamo primer fotografa, odnosno fotografije kabinet portreta Nikole Štokmana, fotografa, koji je pomoću ove ovalne maske stavljanjem ili u toku ekspozicije ili u toku snimanja
portretisanog takođe stavlja u jednu neutralnu podlogu, lišenu aranžmana u pozadini i dobio mogućnost istraživanja lica. Fotografija se u stvari u početku oslanja u kategoriji lepote na reprezentativan portret u likovnim umetnostima. Međutim, figure se postavljaju u celom stavu. Obično se to događalo u fotografskim ateljejima, pa je tako u aranžmanu kojeg su činile ili balustrade, ili stubovi, ili zavesa koja je padala, draperija iza portretisanog. Sedamdesete godine u Srbiji su obeležene pojavom značajnog fotografa, ruskog fotografa Ivana Gromana, za sada zagonetne ličnosti, koji je učestvovao u srpsko-turskim ratovima i ostavio značajan opus. Naša zbirka raspolaže vrednim brojem fotografije, autorske fotografije Ivana Gromana. Njegove su fotografije ujednačenog formata, 18x27, označene, signirane su, sve su signirane, u levom uglu je naziv ruski fotograf, Ivan Groman u desnom uglu, ali su signirane i označene legendom. Groman je putovao po Srbiji zajedno sa srpskom vojskom i ostavio je vrednu kolekciju, znači vredan opus pejzaža, manastira. On nije snimao ratna dejstva i strahote rata Srba i Turaka, već je ostavio, iako mu je namena bila određena, ostavio je monumentalne, praktično celovite slike o ljudima i o pejzažima, o prostorima, tako da je ostavio značajne fotografije stalaća, manasije, predela kroz koje je putovao, tako da sudimo da je u stvari obaveštavao rusku javnost o državi, o zemlji u kojoj se nalazio. U Fondu fotoarhive u našem muzeju čuva se jedan izuzetno lep, izuzetno reprezentativan i elegantan album sa posebnom namenom koji su oficiri stajeće vojske poklonili svome knezu Milanu Obrenoviću na dan proglašenja njegovog punoletstva 10. avgusta 1872. godine, koji je reprezentativan ne samo po svom izgledu, već i po imenima autora koji su ga oblikovali, a to je slikar Steva Todorović. Uradio je nacrt za korice i uopšte brinuo se oko izrade korice i celog albuma, i fotograf Nikola Štokman koji je uradio fotografije. Album inače je reprezentativan, načinjen po ugledu na srednjevekovna srpska evanđelja, ima korice od tankih drvenih daščica, presvučen je plavo-zelenim svilenim somotom. Prednja korica u stvari predstavlja profilisani srebrni ram u čijim se krajevima nalaze umetnute pločice od plavog emalja tauširane srebrom, a u središnjem delu, inače prednja korica je oštećena, u središnjem delu nalaze se u 4 ugla postavljeni medaljoni za čiji je nacrt uradio Steva Todorović. Nažalost, oni danas nisu sačuvani, ali na osnovu crteža koji se nalazi
u skicem bloku u vlasništvu Narodnog muzeja. Mi možemo rekonstruisati i znati u stvari šta se na njima nalazilo. Tu su predstavljeni u levom medaljonu su bili predstavljeni ustanici iz 815. godine. U desnom uglu predstavljeni su oficiri, odnosno vojska obučena u odela iz 847. godine. U donjem delu su u levom medaljonu predstavljeni vojnici Narodne vojske i u desnom savremeno opravljena vojska. Inače, medaljoni su bili uokvireni metalnim ukrasom koji, nažalost, takođe danas nije sačuvan. U središnjem delu nalazi se ova monumentalna plaketa, u stvari medaljon emalj medaljon koji je nalepljen na plaketu, čiji crtež u stvari predstavlja vojne simbole pušaka, truba, zastava, balčaka, džuvadi, helebardi i tako dalje. Oko središnje plakete ispisana su slova metalna knjazu srpskom Milanu Obrenoviću IV i njegovi oficiri. Zadnja strana je urađena kao pandan sa istom pažnjom kao pandan prednjoj korici. Zadnja korica, znači, isto tako ima profilisani srebrni ram, samo što se u 4 ugla na 4 strane nalaze značajne godine iz vremena dinastije Obrenović, 1815. 1830. 1861. i 1872. godine. Umesto medaljona kao na prednjoj korici